Madame Mani. Urukundo. Uyu musore ni umusizi. Umusore ni umusizi bro. Uyu musore ni umusizi. Ni n'umuhanzi. Ongera urakora cyane. Iyo ntafitemo n'indagangika. Yegereze mic. Urakora cyane? Iyo ntafitemo ni ndagangika. Ntabwo mba mfite aho ndara. Inzu yawe iba mu mufuka. Landlord niwe homie. Nurya konsa mutayima kenshi nabambaza rent. Oh my god. Oh my god. Iyo mirongo ndayikeneye. No problem. Nta kibazo. No hasi araharya mu my darling. Yes. Exactly. Muhoberane nyabo. Love it. This is so good. Please. Afite makano. Marina, iki gikorwa cyihariye dore byari bigiye kuba. Umvaye. Nyine uzi mwegeranye mbonye byari byiza sibyo. It was weird. Muri mujyanye turebe. Ariko again, rero guhoberana I just want to see something. Bisou, kitama. Bisou. My God. Agende shiranje. What the heck? Wait, bero gusoma ku munwa ryari. Like it's been a long time. It's been like 6 months. Oh God. 6 months. That's a long time, bro. Whoa. Jewe. It's been forever, my guy. What? It's been forever. Nyama forever. Wana ndi kwihoma kuri muhungu najya. Brad. Umva uje kumubwira ijambo atazibagirwa ku munsi wa mbere muhuriyeho mukundaniyeho nawe ari kubwira. It's your time. Okay. Jane namukunze yego after naje kwisura ariko nyine hari uburyo yamubwiye amija oya ntago uzabobara ntago uzarira igusha ntago yabibagirwa igusha nanjye ntago nzabyibagirwa nanjye ntago nabyibagirwa ukuri we never yegereze micro ugira icyo mubwira. Nanjye namukunze cyane nkinjira hano namurangariye sometime mwana ubonye ko nasitaye. Ubwiza budashirirora hano bwari bigushije umusore. Umva nari magambo twaretse. Waneje kimwe twavuga pe. Ariko tuyishoje neza nanjye kuvukisha. Izina ry'Imana. Uva ibidi mudusiga basigo mudusezeye n'abantu basigaye bari ubundi. Bisu bye turabakunda. You guys look so good. Marina ko cyane nakubwiye ngo useka neza aseka nyuma. Aseka nyuma pe. Wanyuma ni usetse neza. Umva. Bega mo. No, nese uko sheri. No. None sisi wabwiye urashakira umukunzi. Twigendeze. Reka dutahe. Tuzagaruke muri episode sibyo? Wijyanire cyangwa unyijyanire. Genda kwijyanira. Sibyo? Reka tubashimire mwese mwadukurikiye muri Pop Abantu Magic Match nari kumwe na Marina Dore. Much respect. Exactly. Best female for in Rwanda. Thank you so much. Thank you so much. It was good. Say bye. Bye baby.